Ova fondacija najpre je obradovala porodice u opštini Leposavić. Domaćini nisu krili oduševljenje i, kako su rekli, više su nego zadovoljni što im je ova pomoć uručena baš na Badnji dan. Nama ovde svima puno znači ta podrška. Zahvalio bi se stvarno na poklonima, na fondaciji, na uručenom poklonu. To je pravi put, zaista, i smatram da su na pravom putu kad se radi o pomoći porodicama koji imaju više dece. Da se zahvalimo našem predsjedniku Aleksandru Vučiću i Zoranu Todiću što su se setili naše porodice i da ćemo ovaj Božić da pamtimo po njima. Baš su nas obradovali i iznenadili. Hvala. Jedna poruka za majke mlade. Pa dece nikad dosta. Mislim, što više dece se više sreće. Danas je ova porodica dobila jednu zaista dobru donaciju, lepu donaciju od strane Fondacije za srpski narod i državu. Sa nama su danas naši prijatelji, odnosno direktor Fondacije Bojana Radaković, koja je uručila majci Brankici zaista jedan predivan poklon. Naravno, država Srbija brine i misli o našem narodu. Mi smo tu da vodimo računa o svakom našem čoveku, o svakom našem detetu. Fondacija je posetila i jedinu srpsku porodicu sveštenika Nenada Stojanovića u južnom delu Kosovske Mitrovice. Fondacija za srpski narod i državu se bavi između ostalog i humanitarnim radom i ideja nam je bila da na današnji dan, simbolično, na dan rođenja Isusa Hrista, na neki način nagradimo majke, Srpkinje koje su ovde na teritoriji Srbije, na teritoriji Kosova, koje rađaju srpsku decu i pored svakako nesvakidašnjih uslova i ne tako dobrih uslova koje možda imamo mi u Beogradu ili širom Srbije, one ostaju ovde, rađaju i ne bune se, jel tako, žive normalno, gaje tu decu i negde nam nije nam socijalni status ovoga puta bio odlučujući za izbor porodice. Trudili smo se da to budu majke sa što više dece. Članovi fondacije obišli su i opštinu Zubin Potok, a kako su istakli, potrudit će se da se ova akcija realizuje svake godine.